Ev ew devere ya ku her dema firokên Tirkiye hatine sunûrê qeza Amêdiyê de hêta bordûman kirin. Vêre devera nêrva û rêkan û dûskî jûriya ye. Serarayê ku dehan gund lê hene û pitir ji sed raz û baxên xelkî li deverê ne, cihekî geşt û guzarî ye. Lê we ku dukandarên vê deverê dibêjin, ji layekî ve bordûmanên Tirkiye û ji layekî ve zalgeha derê gelê gelek ziyan bi me ra gihandîne. تأثيرك الزور المعتكرين في منطقة جهة السياحية جهة الزور خوشا ما شاء الله بس في حكمتي وتركو هميا زيانك الزور جهان ديما بجم نوت الصادق زيانة جهان ديما پیونددار برپسی زالگه یلک جورا ما داخل جکریه کو هاری کار بیتم پرکو بچین سردان و جهت پیونددار بکن لیا و بلکه نگوتیا رژین حتی یگوت هنگ چتشتنجی کتاب بدینه و ریک بدینه و ام هیوید کین جهت برپرس پتر هاری کاریو ما بکن دو بشین خدمت خلکی بکنو Êk ji geştyaran jî dibêjit, di niha de hatin bo vê deverê ji wî geşt û guzarê geleka matirsiye. Çünkü her dema dengê firoka hat debî deverê çûl bikeyin. جه گشت و گذار ما اف منطقه یال ویریج همی سالات کیف تا برن بردمان افریقین ترکیه و او گشتیار تی تا ویریج چه خلک منطقه بی چه جی یجدر و منطقه بیش دیر بهتن نشد بو اكو بيجم دلي خو استراحه خو الفيري خدي جيرو كرنما سرن دم ها فيكو كان فروكن تركيا بين دابتان زيتين وقت الفيري بهلين Deveran êrva û rêkan û dûskî jûriya dikevîte pişta çiyayê ku re jar li Sunûrê Nahya Şîra dizê. Berî niha û niha jî gelek zarar û ziyan ji egerê bordûmanên firokên Tirkiye bi rez û baxên xelkî û geşt û guzara deverê ra gihandîne. Lewra jî xelek dixwazin hikûmet ya harîkar bê digel wan. Çünkü jê dere jiyana wan li ser guzariya vê deverê ye. Nîhat û remarî NRT Deveran êrva û rêkan Sunûrê Nahya Şîra dizê.